Sawa. Tuzaza. Bye bye. Tuzaza. Nusakuzaho gatoya ndakubomora. Ari imbere iriya vuba. Ari imbere iriya. Nataraga mubwire abantu b'iki gihe Imana izabara n'ukuri kw'Imana. Imana nitabarana kandi ni umuntu w'umumama kandi wari wambaye neza. Njyewe wowe Yego. bose hari akantu nshaka kumeruza hari hepfo wamfasha ukaza ukakameruza. Akahe kantu? Ni akantu kaharanshaka ngo dutererane tuzane hano ku muhanda mbona ukuntu gategera. Harimo ibihembo? Harimo ibihembo. Nta kibazo twagenda nari. Twagenda nta kibazo ndende. Mawujana ahangaha se twahageze. Twahageze. Ko nta muzigo mbonara. Umuzigo? Washaka umuzigo? Wowe ndi bwikorere. Nese ubwo muzigo urava hehera? Umuzigo urahari ntugire ikibazo. Urahari? Gira vuba nyamuneka boss antumye kuri banki ngire vuba ngende. Boss agutumye kuri banki? Mbese. Urangiye naho zemerera imizigo ibi byose ndabi. Cicika. Uribeshe uvugeho ni ijambo na rimwe gusa. Rimwe. Ndagaruka n'imbunda ndakwereka. Uri kubyumva? Ukunda ubuzima bwawe? Yego. Ukunda ubuzima bwawe? Yego. Nusakuzaho gatoya ndakubomora. Ari imbere iriya vuba. Ari imbere iriya se. I don't want peace. I want problems always. Boss
aranyica ibihumbi 515 aranyica. Ye musore bite byawe ko mbona wicaye uri kurira? Nataraga mubwire abantu b'iki gihe Imana izabara n'ukuri kw'Imana. Imana nitabara kandi ni umuntu w'umumama kandi wari wambaye neza. Uwo mumama byagenze gute kumbwira ngo yari yambaye neza? Reba bosi yabamagaye aravuga ngo avuye ku kazi. Aravuga ngo avuye ku kazi amereza amafaranga 515 ngo nimbijyane kuri banki. Kandi nari navuganye na mama Irene ko ngiye guhita amagera. Arangije nsubiza amafaranga 515 ndabijyana. Ngeze hariya ku muhanda mbona umumama wari wicaye arambwira ngo nize ngo mpereze umuzigo nkwikorere amafaranga. Nuko turamanuka tugeze mu ishyamba turahagarara arambwira ngo umuzigo uri hariya. None se bose n'amafaranga n'uwo mumama n'umuzigo bihuriye he? Nyine yambwiye ni iki? Yambwiye ngo nijye kumugurira umuzigo. Noneho ngiye kumwegurira umuzigo abona amafaranga ahita ahamagara igihungu ifite pistori baraza baramfata bahita baranyaka. None se ubwo boss uramukizwa n'iki? Dore abajura muri iyi minsi barateye ahantu hose. Ubwo se ufata amafaranga nk'ayo umugore akagushuka koko ukamukurikira kuki wumvaga ko atari bugutuburira? Nashakaga yo kuguramo biswi. Wowe ihangane ubwo boss wawe mufite uko muri bubikemurana. Dore nanjye ntacyo nagufasha nanjye ndi kwigendagendera. Ihangane ubwo boss wawe muraza gusubira. Imana ikurinde. Ndayashaka n'ubundi nkamwe mubamubaza ibiki. I see my for your love, sinabisha mfite blessing joro nawe narogera yeah. Second chance. We never rock alone. Mama wewe anapite. Mumufate. Peace is for the weak. Problems make me stronger. I got one problem.
they use your generation to play. God have I wonder. Mbabare na nibagiye n'ukupimana ariko nashize kuri kode. Nagiye mu kazi ubwira mucoma nashize kuri kode. Sawa. Bye bye. Hello? Yes, Afon. Turakomeye tumeze neza nta kibazo. Izindi ndaya zose twari twazifashe twamaze kuzigeza ku murenge. Twazikusanyije zagezeyo ariko ndabona mu gasantere kanje hari ikirimo ndabona igiteze handi zabaga ziri kandi icyapa nakimanitse nyine kibuzanya kuba indaya zafite. Nta kibazo mwadufasha mukaduhereza abantu baza bakareba ko banangiza abashinzwe umutekano kuko iyi ndaya ndabona rwose kuyifata bigoye. My lord, I wonder. I wonder. Nimumuhereze baze tukigote turebe ko twagifata. Nta kibazo ndaba muri. Sawa fani. La caca. Peace is for the weak. Problems make me stronger. I got what problems? You use your generation to play. God have La caca. It was at this moment he knew. He fucked up. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.